Yeah, cause Xandy Kamel hono. Hey, I me dey na menim say oba de obe wale a. E wo say be man e ko oba fie koje list ni ade. Enti ne say se wote pupu a aya na wa wo bie di na bia me akwantuwa eye ko bi nkwan ne sraw enkumi wate enye nkwan papa bia na medi eye ko bi ti na ma yam tosi ne meko na mede agusu na medi nso ebe ye o say bia makoji krokro to ebe ye o say bia makoji taki wins ebe ye o say bia makoji aponchi mfi bi na mede bo nkwan sister eye ko bi ti o we nyina eye less maba wa ne mrante e wo social media Xandy Kamel e ware ye last 2 years aware na e boss papa na wotie aware no ne e koma ya ne ade na o say Xandy Kamel betina delay show so na wakania ofem aware na se o say aware e ko twi ko ban ni nyina ono Xandy no fa aware no say 100 offer 85% ono na fa ho ka ye bibia shoe ono no toye coat ono toye engagement list no ono toye to hu bibia pam ni wedding a say yes be man na ware me baje kopo obu anu akofa obi de abo ho ka tese na so ehihye no Xandy de ono akose na yi na boso mu ne sika e dan account e na ode wale be man no show enenne eye ni kunu no eje na sim na emu odin ade ato na ne ya na tese one na asem koda delay ho na asem aya arofo papa ye ko delay ho delay mi so mesu mi wo interview o so frɛ me na mesu meka nipa ko wale me kyerɛ wo ti wo delay mi srɛ wate frɛ me na mesu membra ye ko delay ho sesi aba enti ukọ angel no anche bia ene yete se wo ne abrante bi de Kaninja mo pictures da bia yese wo ba ware but before that no there was news say ukọ Angel TV na Kaninja no wo ba bi na wo hɔ ne mpana ena wo ka say nkofo mo do ye metan de wo mo ye na metan na kwa me fa so bia me be gu omo relationship na magi Kaninja no abaye me dia no me fa sa akwan ne so yetete sa ansem no wo so TV me ehio kwa be na fa so a utimi gu sa omodo man kwaji obi a mpana na obi akunu okwa no o girl no ni o ka kire me okay and say oni obi a wo okay but I'll find out later no o girl nana me find out I think say be few weeks to say be worry but me bisa no still ordinary na as a ochechim bebe say they were actually lady no they were actually an item okay but omontem to tell because of girl no attitude ne man kitin bi okay and you see you cannot advise a woman in love okay ntene obi aka ne de me kra me na oni mi ntia da monti me kra me kantam kra se o megya no ba se me ne ko share as a duro bi no na magnet asanche na me o na me to aware no so how long before mo worry be 4 months 4 months after we I think it's between 4 to 6 months and I'm the worry yes. When initiate our in common ono and mo ye wedding white wedding any traditional one you yet taking some baby over can say o kwa na ofa ware no ho nyina eka na e no kre me fabi me fa almost all into finance on a scale of 1 to 10 ofa be ya fa be 8 into then now and then we are can say na one say for and then on our toy on our talk kawan kawa yes o kawa no kawa ye nyina ye dia me na me toy okay na then bio say engagement so near man me fa almost 1/3 okay yes and wedding dey me nya adofo mo be support ye okay when the talk wedding gown am o wedding gown dey ni opam me nya mama me no ono ana eye bia I think I supported with sika kakraba net of fabrics no okay but no eye bibia ma me for free into more or less one at wedding attire na the suit no so one toy no okay me mama uncle be na to mane yen na me de ma no ti ase me na me ware no nti na me na metimi egu aware Inti my next question no Kaninja na ware wa na ware no me ware no why is it so funny? No, I married him because I actually did everything. He only came in as a man that I respected because Oba, no matter what you have, Bema I was so respecting as a woman. So, but I made it look like he did it. Okay, so, into na kwaya ne ho ade. Yeah. Me kwaya ne ho ade ma me busuafo.
first Valentine two years together. Let me first say we dey me patcho say chocolate cry. I know so we be dey go no quarter pork. See I say but Valentine gift na dey. Na pork ni cook. See every pork na about TV game. But not, to me it meant a lot to me because at least what show you love. Okay. And wouldn't it say na charge you my pork? Na then. Say some time ago be when escaping on mommy say 2 million say me fan could you fee. Yes, 200 cedis. Okay. Yeah. But you have sex. I don't understand how I can actually count the number of times we had sex. How many times? Oh, Emro 6 times. Throughout the 1 year, 3 months of marriage. But I'm not plan the nejina so etu mu da. Ushi am na woska e da account. Kakra. Na wo be sing. Okay, ya wari we end na mo be 30,000. And na after we read wo free mu na wo sika kasen. Hey, Miss H0T ya meba. Okay. Na me wo 105 cedis, 38 pesos. What your phone so na bo 3 meba. Debbie, Miss H0T. Eco Bank. O ko arrear now 30,000. Wo pie mu na 105 cedis. Yes. Ade sika nya ode ye dey. Me to aduane wo fie. Okay. Me tuya bills. Okay. Insuo ne light, yes. Okay. Any bibia. Na me pie na me hu boxer shorts na e fa na mato abre me kunu. Okay. Me hu singlet. Me no die pa. Okay. So she a fine boy. No, enye fine boy. But man no she space na hu of we space na hu nya fo. Oh no, like for real who she be no she space ahwe me da se biem se oje bre etwa hwe wo ye younger wo ha mi ahona wale oba no wate wankosa prewanim fifiri hwe ninja zai stand ni kunu no sanko no notice ka wale bre ya kamye show se nzani kame ba betra afidie so na gbagba sei be ma wo ho na mpebra sa na ma de ye na mo ya na wo bre ye kra na wo de ye bia na ni kunu no so no so wo ne yi ono so wona agenda odi wura wale ni bia Xandy tokro ya no peso wura mu pie keke nti wo wura mu pie a wo se ho ehena no wo pie se wo wo se nyina ye ma ye ni da Xandy wo so ya de na so asie wie nti wo de ja expose ne kakra wo ye den a wa wale yi what is kana wale skana hye ye se nya me se wo be ma foforo na wo de ahya brabo na se ekua ntwua na me de ensembro makra